Sada reč ima potpredsednica Narodne skupštine, Marija Jevđić. Zahvaljujem, potpredsednice. Poštovana potpredsednice, poštovani gosti, na današnjem dnevnom redu imamo dve jako važne tačke. Jedna se odnosi na izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja, a druga na izbor sudija. Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržaće predložene tačke i prvo bih pričala o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja. Kada spomenemo instituciju Poverenika koja postoji od 2004. godine, možemo reći da su unapređena prava građana na obaveštenost i na brže dolaženje do informacija, a pogotovo kada znamo da je u izradi izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Jedna od jako bitnih izmena koju ste upravo vi predložili, gospodine Marinoviću, je da se ovoj instituciji povere veća ovlašćenja, kao što su novčane kazne u nominalnom iznosu za razne organe vlasti koje ne pružaju tražene informacije, vršenje inspekcijskog nadzora i slično. I kao što sam rekla, to je dobar predlog, jer će to doprineti bržem dolasku do informacija, veću proaktivnost samih organa vlasti, a istovremeno da se onemogući zloupotreba informacija. Postojeći zakon je donet pre nekih 15 godina. Ima prostora da se još upotpuni kako bi bio na dobrobit svih nas i mogli smo danas čuti u diskusiji od mojih kolega koliko je za ovih 15 godina došlo i koliko su se promenile situacije kada govorimo o zloupotrebi informacija korišćenjem društvenih mreža, tako da ne bih detaljisala o tome, jer smo svi, mislim da svako od nas sigurno ima nalog na nekoj od društvenih mreža i da je došao ili je nekada imao situaciju da informacije koje su na njihovim nalozima budu zloupotrebljene. Nadam se da se u budućnosti i usvajanjem predloženog zakona će se sprečiti i da se zaštiti svaki građanin, bez obzira da li je javna ličnost ili je običan građanin ove zemlje. Želim da kažem i da nažalost, uloga Poverenika nije beznačajna, ali ona se u praksi svodi na ulogu jednog drugostepenog organa, jer niste u situaciji da kao nezavisni državni organ građanima obezbedite informaciju, odnosno da je tražite umesto njih i prema važećim propisima Poverenik nije u mogućnosti ni da omogući prinudni pristup informaciji od javnog značaja kod neke institucije ukoliko je građanin tražio, a te podatke nije dobio. To praktično znači da ukoliko neki građanin, na primer grada Kraljeva, traži informaciju od neke institucije, dobije odgovor da ta institucija ne raspolaže tom informacijom, a postoji indicija da raspolaže, Poverenik, to jest vi, nemate čak ni mehanizam da izvršite nadzor i da proverite da li je to tako. Upravo će novim zakonom to biti omogućeno i to je dobro, s obzirom da želimo otvoreno društvo u kojem će građani moći u svakom trenutku da budu obavešteni o svim informacijama koje smatraju da su od javnog značaja i time biti upoznati sa radom svih institucija u državi. Jako mi se svidela vaša izjava i danas ste je ponovili da želite neku vrstu teritorijalne decentralizacije institucije Poverenika, da Poverenik malo više uđe u Srbiju, da napusti Beograd, u smislu da imate, kao što ste rekli, područne jedinice u nekim regionalnim centrima gde bi građani mogli da podnose žalbe. Ja ću se opet dohvatiti Raškog okruga, pošto dolazim iz tog okruga. Na primer, da za Raški okrug centar bude u Kraljevo, da građani koji dolaze iz Novog Pazara ili Raške mogu da se upravo žale tu, jer im je Kraljevo blizu, da ne moraju da idu za Beograd, a da inspekciju ne morate da šaljete iz Beograda, nego iz Kraljeva, time biste uštedeli i novac i građana, a i države. Što se tiče Evropske unije i našeg usaglašavanja sa propisima Evropske unije, Srbija je kroz reformu javne uprave, koja je inače ocenjena kao pozitivna, podržala nezavisnost institucije Poverenika i Evropska unija konstantno pruža stručnu pomoć u radu oslanjajući se na iskustva dobre prakse u svojim zemljama. Inače, Srbija je 2020. godine ratifikovala protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnosti i cilj protokola je da obezbedi da se načela zaštite podataka o ličnosti primenjuju na
sve aktivne obrade u jednom uređenom društvu, uključujući nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa za zaštitu podataka o ličnosti i jačanja pravne osnove za međunarodnu saradnju. Inače, Srbija je 4. država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj protokol nakon Bugarske, Litvanije i Hrvatske. I pre nekih mesec dana upravo smo u Skupštini raspravljali o izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja, kao i Zaštitnika građana i Poverenice za rodnu ravnopravnost. To govori o angažovanosti naše zemlje da ljudska prava budu prioritet, da je pravo svakog građanina važno bez obzira koje nacionalnoj pripadnosti. Smatram da kao društvo smo dovoljno zreli i odgovorni da gradimo zemlju koja će pružiti jednake šanse za sve. Jedinstvena Srbija će uvek podržavati rešavanja problema koje se tiču običnog čoveka. I kao što sam rekla, druga važna tačka na današnjem dnevnom redu se odnosi na izbor sudija i Jedinstvena Srbija iskreno podržava ojačavanje nezavisnosti sudstva, jačanje samostalnosti tužilaštva kao osnovnog načela vladavine prava, a u skladu sa modernom i demokratskom Srbijom za kakvu se borimo i kako i svi težimo. Inače, Ustav Republike Srbije predviđa da se sudije prvi put biraju na sudijsku funkciju na period od 3 godine. Upravo ga tada bira ovaj dom na predlog Visokog saveta sudstva. Uloga Visokog saveta sudstva je od krucijalnog i suštinskog značaja u nastojanju da Srbija bude efektivna i funkcionalna pravna država. Zašto je to tako? Upravo zato što Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije, vrši selekciju kandidata i kroz jedan pragmatičan koncept predlaže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju i čitav niz konkretnih nadležnosti, uključujući i donošenje odluka vezano za imunitet sudija. Njihova uloga je konstruktivna i nemerljiva. Važni ste za izgradnju jedne pravne države. Srbija je danas pravna država u kojoj je zakon jednak za sve, bilo da štiti ili da kažnjava. Narodna skupština, sa druge strane, je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u državi. Narod je nosilac suverenosti i od njega upravo i potiče vlast u državi i upravo narod je taj koji odlučuje kako će danas izgledati skupštinski saziv ili u prethodnim godinama i u godinama koji dolaze. Znači, narod je taj koji je nosilac suverenosti. Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava u svom primarnom vidu predstavlja pravnu jednakost svih i zaštitu ljudskih prava koju pruža nezavisno sudstvo. Narodna skupština Republike Srbije ima jednu složen i posve odgovornu ulogu u izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Inače, presude se i donose u ime naroda i zato Narodna skupština predstavlja suštinsku sponu sa narodom. Nezavisan sudija je sudija koji nije potčinjen samovolji, već sudija koji pošteno i časno radi svoj posao i sudi na osnovu Ustava i zakona i sigurna sam da sudije koje danas biramo su upravo takve sudije. Ja ću na sekundu možda izaći iz teme, ali se tiče pravosuđa. Srbija ima jasno definisane ciljeve i akcione planove što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i u prilog tome je i saradnja naše zemlje sa Eurodžastom i mi smo prethodne godine upravo u Skupštini usvojili ovaj sporazum i time dodatno ojačali kapacitete u ovoj borbi. Sad, kada gledamo kroz prizmu pravosuđa, otvoreni su posebni sudovi koji se bave upravo ovom tematikom u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu. Njihovi rezultati su dobri, jer u prethodnih 2 godine je optuženo u stvari preko 1500 lica. Kada sam se već dotakla pravosuđa, želim da iskažem da je kroz izveštaj Evropske komisije pohvaljena namera Srbije da se smanji broj zaostalih slučajeva i da se poveća ažurnost sudova. Mislim, apsurdno je da se neke sudske presude čekaju i po 20 godina, da prosto generacijski se vode sudski postupci, da neko uz nasledstvo dobije i nasleđen sudski postupak, tako da se nadam da što se tiče toga da ćemo povećati ažurnost i da ćemo smanjiti taj neki prosečan iznos koliko traje sudski postupak u Srbiji. Osnovni ciljevi svih relevantnih političkih faktora jeste nezavisno i efikasno i samostalno pravosuđe. Stvaranjem društvene klime težimo ka evropskim standardima kada je nezavisnost pravosuđa u pitanju, ali kada je i nezavisnost svih institucija u Srbiji u pitanju. I zbog svega ovog, poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržaće obe tačke. Zahvaljujem.